Ashisha Galamsey tons asema nkofo bon nkofo apo otimi tons asema nipa mienu din samfon enye social media brewe but mama say caution we to answer na abeda warning obehu so makofa video no mo de Otumfour santene a picture ato no mo de sa kasa na to so ya ma fa mic okroma say ya be disrespecting panimfo no me boda mana ne makwa cassette ya gamanche na de meti aboduam na ne meti ayere o se yem fa nidie ma wo mo anidie saw. God bless you, Papa. And na ma no ya no so de ma nyina tumefo Kwasem anya sa ka asema me ka kira wo sa nipa do ebe ya wo yakosi se wo be wu afiri wiase ya mena na asem ne taludo mpe ho na ma chichire ba ko anu odin adi abo awura ma me fie na wo de akoma mabusu apanyi ma de akoma okuro mo hene. Obofour the warning ako the ama enkrofobia edini din tag Otumfour warning be na yasembe mpo no kan ye nti omode no ne Otumfour picture aboma omo tag ne say nsembi ekoso no ono na aka wo twese nye ono ene kan sansem na sansem no kra entimi MPF ne no mu emba sanchire mu yi na me dey bro before that me ka was say too much age and so subscribe we am so subscribe my channel we na me notification bell so say na be ya upload bi be ya onsa ebetimi aka Ebusen hwega na ha hinsam de uyi Otumfour o se tutunana a o tikoko so fi so a na say wu sign o hini bia say na henie no edimu yie pa na be na hini ase entokwa bi ekoso e wo social media no eso between Otumfour o se tutu ene doma hini entema ase omochitafo no ene omo tuma ne omo ho yie pa e wo social media no so a enya asem ketwa kwa na eno na Reverend Obofour ababonten e be chese sa entokoya ekoso ena ebi fa bronya ho awe apa no akofa ne nsem bi a wo kan de dada e de fa ahemfo a ema kwan ema amanfo bom krom ebetu Galamsey ese omunsuo no okasa fa ho no esan sentokoyi akoma ne ho so na sentokoyi ko social media no so no ena ebi makwa akofa ne nsem a okan de dada no ene Otumfour e picture e de atag e kyerese ono Reverend Obofour no kasa editia Otumfour otekokoso nana now so Reverend Echese Obofour Echese sa ensem we no enya ade a obetimi aka nti wo a oye sa no hweye waka ensem bi now so Obofour Echese sa ensem bi o mo ka enya ade a ono ebetimi da no agasa na ontimi mpo enkasa ma na no entra Otumfour oseitu no nti omo a omo di ni din anasa ne picture tag ahemfo no or the warning akwa bonten dem mom say wo pese ade a eni eye odi akoso aye na mum say wo pese wotena say no de enchine de a twon ho fi sansam Engofo bi mo pese musum me drive fidie bi ma me kan akwa nchem em se me kan sem papa obi mpese no nipa bete ana me kan sem so na emfo obi ho a ne pese de asem no kopa asem bra mi ma me kan sem kroma ujimi pa asem ma me o me video bi ahemfo mo te Ghana ha omo di nsem hunu Ashisha Galamsey tons asema nkofo bon nkofo apo otimi tons asema nipa mienu di nsemfon na me hu se video no omo de asende me mienu eye first tete na 2018-19 na nkofo bi omo aye omo so omo pay asem di achi enkasa emfi enye social media brewe but mama say caution we to answer na abeda warning obehu so makofa video no mo de Otumfour santene a picture ato no mo de sa kasa na to so me semani sofo biem kura metin akotra manhia me kan wo odon ene wo som akosom me wura santene every day medidi. God bless you, Papa. I'm telling you kasa bi wo entimi mpie manum da nja wo te wo ba bi na wo pe kasa bi emu odu ade akoko ntoko hu na be very careful. Uni mo hena woton asase die o hena odi nsem hu no Ghana ahemfo bi kura asem aba o mo kyem so mo ne ma Ayeka onye wo hena nkyɛ me mere wo kofa na fikasia sa henie kakraka animonyam wo mu sei na wo kofa se bi picture di wo fa picture na kura wo yam anhyew se wo fa kotoko hene picture me kan obi kura na me nya adwene wa asɔre ha se daddy men defend hey shut up
Se me was a 2 minutes the back cancer asam me the back on me ma hinium. God bless you. What you say? Yes, Papa. You as obia or baby and a casa do. Casa bu ya the target wa nempanimfu ebu no mo do nyina eyi o mo nsa froso. It's true. Me gina haka Otumfour wasem papa de mo fa the picture anto so. Oh. Me din me na sante ma wa dance de mo nkofa. Me board do ma hena ba so some of the video to so. Did say na papa bi a meka no. Mo fa papa re nya adwuma. Ne jai se ahemfo a me kan se ebi tiri to si se Obofour to anwa kom. Eno ye ahemfo a wote a wotimi hwe na ne kuro mu nsuo na ya betu nsuo no mu gold. Na nipa wo Cape Coast ne takura de nom ne nkuro bi forest. Na nsuo da water service for kura ntimi nya bi. What you say? Yes, Papa. Nsuo no ba bi atene ko ne mfiri kuro ba ko so na eko. Pra nsuo bebre sei ohene bi wa wo hyekumase achi wo hu se ewura Otumfour atu no odi nsase hu nsem hu no ko hwe sa wo hene no picture na fa asam na me kan ye no atoso. God bless you. Enye de otene ba bi a won to asase ono won ko wuram enko ye double says who fan say ye normal thing but enye normal da efia president for ko amampanimfo wiase nyina ba se ko no wo de mi manum asam ko to ne picture so ama na be da ho se me ma cassette ya na Ghana ha wonim se ewo wurade nti me nya adwene amaka to a wo de ato so no ye wura kotoko hene ne ahemfie onyina munim se me se me bia ma no cassette ya manhia akora de ene ka metiri kura mfiri me konso. I will never do that. God bless you, Papa. Nti wo a wo pe wo wins no I will feel so against, you're very careful. Yes, I know maybe count as a sabbat count. Yes. We know money you're from what dear. Yes, Lord. We wouldn't need me a busamachi. God bless you. Obofour, whom it was social media. TM say, I know what you say, you take me for granted. I am a very dangerous guy. You change say, whom you know, as Obofour in a car or didn't see you, whom it was just any jabber. But I'm a very dangerous guy. That's right. If you want to know, go and check. Is it a joke? You're not serious at all. Yeah. It's a high profile person. High profile personality. Edian kasefo nyina bo obi akoto. Onyankopon kura na wote soro nso wosi ahemfo akase. David kin Solomon mo ahene kura wo soro bunu o akase. Ya ma fa Mike wo kuro ma say ya be disrespecting panimfo. No. Me hu se mani abre ka sem kire obi na say otuja na me tuja wa kan samfo akire me. Ana me so me ma na hu ne say yo no nko an anim nsamfo ka. David. Ti me kan de ya be ya ne yama ne yire da na dwene wo sori akodwo nso a obetu no fu se me wura. Toko na wo koka no no odin. Na obi a wote ne ba bi ese bi edi ne hene di na nim onyam wiase nyina na wo kofa me manum asaba na wo kofa ne picture. Eni pa asabi wo me di hene kura no enya mafe no na obedi hene wie enya mafe. Wo botamana. Asam kasia ba na wo di agro sa no. What? Oh, mommy and two for Matufo. Stop that nonsense. God bless you, Papa. Boy, Sema Semono. When I was soft for nam, Nasa was soft for no intimate child said I didn't need to me a cassia. Sorry, friend, I saw all. God bless you. Or Hinibia or Hinibiano. Miss Yama Hino, Miss Yahinio. Etio, Ominio or Hinibidin, Saman Fata, met me a catcher. But Obu, our Bura Hinioso. Awadia ye nipa bi anyame. Yes. Okache Moses awu Moses ma ye Israel so nyame ketwa. Exactly. Ye nipa bu a wo bo omudi na o ma ante kura awade be soma anene mo ba koka kire wo. Sameti hai na me muade na makoka cassette ya Togo afede. Na de mabɔ dam. David. Abrabo a wo ma bobi. David. Na makoka cassette ya Togo siri. Me bɔ dam na. David. Na makoka cassette ya Gamanche. Na de meti aboduam. David. Nene meti ayere. Osi yemfa nidie ma wo mo a anidie sew. God bless you, Papa. Tuba so chesa Gamanche obedi homowo. Opra bonti a wo inspect akra. Wo hu. Ti wanti mi anka eno. Na akwa ka foforo.
ada na mo pa ni ngwase ma nipa sa enema no ya no so de ma nyina tumefo Kwasem. anya sa ka asema me ka kira wo sa nipa do ebe ya wo ya kosi se wo be wu afiri wiase ya mena na asem ne tale udo mpe ho na ma chichire ba ko anu oden ade abo awura ma me fie na wo de akoma mabusu apanyi ma de akoma okuro mo hene nsene Obofour warning no na ya kwakuti sene odi nsami esusu dwa asai ene ne nchire mu a odi ema ye kyese nsam no enye sa no kana no kwasam no so he Ghana sese sene mabunu no ACAD empenifo ene ahemfo atema kamya ye se ebuo ni die a wodi man penifo no eyira so my Ghana anhwe ne yanso ne yekoso ya no a wen dachi ene de tu asemu se be de be won se esa se social media bent na abodoma na se akola ketu akra anka penimu ne gyane nimu anka won sem fata so betime bi na no kra akasa no social media nti no aso camera si nanim no akeka na adwu no adi penifo atem saa no wagya so se yenye ne hwe eno ene ne ekoso a eha adwu ne yie pa o men e wo se ye hwe ne ade na esifo eso saa ne me ya ebobo bana ne se enkane no na enti saa afie ba ne sen eno my Ghana ya ba bedru he ma ye hu comment wo se ne won so wadwi esi kire afie so ha so too much G. So subscribe to subscribe my channel. Name me Adoman. So never upload the baby. So a bit to me. I can to Facebook and so too much G. I want to know what I like it. Now I share. Eddie, I'm that's my crap.